Patalfatu I se whapoponga o talafo le radio Samoa. O le aso atai le stofi a Amerika reo o whataria iai se talia Iran I whatala noanga na whaia ma mediators e whatatau le fuafuanga watu e Amerika e whaamuta I loa le taua. O se whaamtalanga lea na whaiane e se tasi o sui de CNN ai le lewa na whaeloa e Trump sa le rei tala noanga na whaia a Iran ma Amerika I le lua se puru whaitu la taluai. I le panona o whaeloa le pānamio Israelu Benjamin Netanyahu o sa whainga Israelu o lo taula I se tasi o taitai awa le Hezbollah o sa whainga ia na whaia I Beirut. O isi ripoti mai Iran wa ripoti ai e to o ruasful maru tangata o whasi o tia o no mafua anga tau porkiki ma te te e o lo o whaia I rea tunuu ma isi mafua anga e pe o na whaamani ane e se kulupu moa ia tatau e whaamautu I Amerika. I rea to Europa, whaitau miliona tangata I Enelangi, Sikotilani, Mawelese po Wales, wa fuafua e pālota I le pālota tele ua sauni iai ia whaetu. Pālota I Sikotilani, Mawelese, sa I dia I lātou e whaafuina le pālemene, ai Enelangi o pālota mō sui o pūlenga po councils whaapea ma pūlenuu. O le basa nei ia whainga pālota, wala a sa I dia I po o whea o iai finangalo o tangata, tanu mai le manu mālo le leipai le lua afe lua sifuru whaa. I Skotilani lava ia o le pātia le National o tūmālo, ma o le pālota le asa I diai po oai o le awhaafuina le atunuu I au nanga autu e pe o le soifua maloloina ma o onga. I welese o lo tūra iai le leiba, ma o ai fo I le pātia mālo I le pālota lea o le ataita ia le whainga mālo o welese. Mo ina langi pe amare di maafe councillors mai pūrenga se lau tauru spun mare ono, a tō ma pule nuu e ono e mana o miona whiriwhiria mai a lātou whainga whiriwhiringa. O I lātou umata I se fulu walu tau sanga masiri atu e ma whai una pālota pe a whai o se sitiseni o Peritania ma Aialani ia pe anga wa a foi I isi a inga. Iau se tālia, a tonu foi sa toi whawhangu a se whamanatu tāua I mātua, e me se lava le tūpāti nā, le tāua le sira tutoa ma siaki le reiso o se mea, I te tonu o mauta malawa pe a whai o iai whanawiti. O le mata upu wā a fia ma ko mai si tamaititi pepe, mai le Cold Coast, ina wia mana waina teu ngō se keke, decorating dust. O whaamtalanga le tinao le tamaititi le 9 News wata wai, o whaasore na manuia si ana tama, ma o fia o Yesu inga le leilo na malosi. O le tinao le pepe o Katie Robinson, o se Baker, ma sa whaia sana keke o se aso whanau tasi le tausanga le mai aso taluai, a o teu ngola na keke lea na mana waina e si ana tama, ma tura I ailo ma le wha le tonu ina ua tale le tamaititi, ma wha te leina, ma ave ailo I le wharamai. Muri ane whairua I le tina o mea teu I o le keke o lo o au fiai ma le kopa, ma ua a fiai ma mao si ana tama. Wa mai ona ave sea mai lea o loa mai no fuanga o whaatawinai, ma o lo tāria le isi ripoti le tamai I si tamaitina a fia. I New Zealand, o whamonia mai le New Zealand Rugby Board o Steve Lancaster le o whirwhiria e vea maulatou ofisa sili. O ia lea sa tūrai mo le ono masina taluai e tau ave tiute le ofisa sili, ina wanga I ese lea sa iai le tofi o Mark Robinson. Whairua le teifono le board o David Kirk e tau o tele le neito finga, ma sa wha o ngā tatau le teimi e whai ai le whai unga tala whengai mo le tangata e whiriwhiria. Wa loa fwoi tau sanga o ngā Lua Steve I ta alonga ma tūlanga maulurunga fwoi lana ta alo I le lakapi le kalapo le Crusaders I le vaitau le afepisarawi wa fitu anga I le lua afe tūlanga o le loka. Pa mai le o whiriwhiria o se awa noa tāua le nei mo ia, mana te malamalama le lei I matawha I oi matiute e saufa atasi ma le awa noa tāua. Talamuli fiti ma au se tālia e fōringa mai o lewa mautu le whaanga salonga o se marienga o tā pena le vāo fiti ma au se tālia e whātatau le puipuinga ma whesota inga tau le tamau a inga. Whaiatala noanga le pāre meo fiti o Siti Weni Rambuka ma le minister o le vai papua Australia, Penny Wong, whata seima le minister o le Pasifika I Suba o Pat Conroy. Wha mai Rambuka o le asi tia tūlanga o so tanga o atunu e lua I le Vale Partnership, mai eile talitununga o le aso longa le reimea umai le anga I le lumanai. Wa fola mai le vāsenei le fua ina le malo Australia o le tolu sa fulu miliona Australia pesoson ye ia fiti I le tali atu I le mataupu I le suau o lo au fiai le ralolangi ona o le taua I Iran.
Talana le radio Samoa mo le nei aso manuia ngā ruenga o whenga ia iso I fua. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. O tau sa ili se sa molo ainga. Po tau sa ili sa masini tutua pe ole Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le te tongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatuatuanga I le kaseti te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. O mana o mie o e pose I sialo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po anga luenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na lai sene, ma o silia ma le se funo lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau whi malanga inga. E awhi a ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi lima tasi, o lima. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongafitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I whale mai e lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upeka te whailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ia o te fia lava e toi whaatalofa mo wholofa atu I a te oe I le nei fo I amatanga. Ia, o le amatanga o le tātou poro kalambe o le o sfulma le tasi minute ua te ai nei Ia le tu lai wha. Le atau sa vea Ia whapea fo le tau wha Ia whonga bua se umanu Francis Ioane. Ia ma le te wha upopoka o le tātou poro kalambe o le Gagaifo o Faiva. Ia, ma ua tu taula fo I tiute ma Faiva alo filimba o Samoa ele nei fo I astofi o le whaatawhiti o ngā ruenga sa ngā pati ai I le atunu ina ua ngā ele la le tai au. Ia e ala usu fo I Samoa ma ala seu I ona tiute masani ua tofi ai. Tiute ia ma matafa I le ngata I fale o Faiva fo I o le vate tea. Ia, mai se o Faiva le tua sivi ma le tua vao. E masani e le atunu ui Samoa. Ia, le nei atunu o New Zealand ua avea mo tātou wainga lona lua. Ia, e usu le ofisa, e usu fo I. E atangata e usu fo I beo whatoanga. Ia, ai le ngata I le nā. E usu I whale whai ngā ruenga. Ma lo le ngā lulu e nei aso. Ma lo fo I le lava pale ma le whatotoa. Tiute masani o te tofi iai tātou te le alo ta mala iai awa foi ua avea ma awala e mauai le se ledi tautu ai a inga tu le falawa ma le pata I lunga le laulau le susu I le pusa isa ia ai le ngata I le nā o le tautu ai na o le ngā ruenga le atua lau montanga wha le lotu ia o lau se furu ai le taulanga anapongi Ia, le aitau malele o lo whaia masu e ai le wha amalama o le Israel moni ma le Samoa moni. Ia ma bava I atu I o tātou a inga o lo wha muri mai o tātou lauwhanua pele I Samoa. Whawhitai I nā ngā ruenga le lei o lo o whatino. Lea o lo o mori mau iai ia le tō tele o te itai o le atu nuu e le lei o lātou mawhau whau.
Ma le liu mai ma toi whaafitai mai i a Samoa o lo alala ma papa ao manopia i a tunu. I mai whaafitai Samoa. E lau tau tua ai tau malele. Ua mātou lo lotu ai i ne whale sā. Mātango fie. Ua mātou whaitau langa ai i maota tāpua i lelei. Wa o onga ai a mātou whanau i whale a onga mātango fie. Ua mawhai ai o na utu a mātou pensini i ta vale fou fo i na lafo mai i a te utou. Ai mai se o le tele o isi mau whaamrianga. E maua mai i le aitau malele a Samoa lo alala ma papa au i atunu ui fafo. Ia. Ala le nā, nā whitai ai te itai o le mālo. E mai se lavo i le fionga le li pāle mia. Ma le lafo i tū o lo ua tū mālo. E le lātou mau le nā. E a apa mai i a Samoa o lo alala ma papa au i fafo ma wha mau popo le tino malosi leo Samoa. O le i tū malosi lea ma le iwi tū. O Samoa o lo alala i fafo. A wale ati na e ina o le tamao a inga o Samoa i tutonu o tātou lava lau whanua ma ele ele. Ma wha mni ina ai o tātou tangata. Tātou amata atua i whapena. Ia, a vea fo i le nei lao lao. Whaatalofa, ma whaatulou fo i le tāwhatolu ma le vānu nofo Samoa. Le vātangata, le vātapuia, pa ia mamamalu wha le malo, pa ia mamamalu wha le atunu. O lo li po iai le pa ia i tama ma ainga. Ainga fo i matama, ainga o nofo, ainga o e, ainga o papa, ainga na tuloti, ma tulotoa, ma tawhaiwha. Ia, ai ale usonga tumua ma pule. O i tu au ma la taua, a inga ele tai ma le waa au fonti. Tama fo i le manua tele ma to o le fale ula. Le tāpua inga le nā, i le motu i sa e a wātu mua le motu, ia tui la manua. Sua ma vai whanua fo mai tu langi, sa ole masale o mua ma le lau niu na sailua. Ai mai se fo i, le la au nā mutasi ma le nofa ma pū, ia te oe na fale anga fulu. Ia, ata alofa i o tātou ainga i tuile manua, ma alola soifu manuia. Na yo ainga i fititai, ta u ma fitiuta, tanga lo matua, whapea fo i ia le whare whaolo tau usoli i matau ma whalofi. Ia ele ngata le nā, na yo tātou ainga lo whaafonga mai ai. I le manua tele, le fionga le tau ili ili, ia whapea fo i pōpōli i. Te o mangalea i ma o tau umo le tō tele o le tātou ainga. A talo fatu le a tau sa vea. Le atu olo manu. Ioe, le ngafa le nao le tui manu a maneia. Ma le tanga loa matua le atu olo manu. Tasia le atu olo manu na whaia i tātou whai ngā nofo ia na se ima vai atu nei. Wana o le a tau sa vea. Whaftai ilo tātou aika. Ilo tau wanga le lei ma lo tau whaia. I se tau tua le au e le so o ailo pale le so o lo titi. Ai whaafitai i lo a inga o no le mea lofa ia malo whae ea i le suafa le atu o le manu ia ua pale ai ina ia wha mamalu ai le tautua ma le au nanga i a Samoa afe mai e whaatalofa e ta mama tina mātutua o tua asina sina o le atunu ma o ta malawa whale o tangata mātutua ma o ta ngase ia maso se fale lava, po o se no fuanga o lo tau sia ai, na i o tātou ta māma tina mātua tu asun sina o le atunu, o tau lava, o le sili anga o ainga. O ai le ainga, o lo tau sia ai se ta māma tua, po o se tina matua, o se ainga e whaapitoa, lona whaamrianga le na ainga. Aisea, o lo o tau si, i le sosia ma mea lofa le atua o lo o tanu lilo i tutonu o tau ainga. O ina o lo iai le tomai whaana mua, le poto whaana mua, o le tomai e tausi ai ainga, o le sosia i le ngafa o lo tau ainga. Ioe, o so o tanga o tau ainga o ngafa mawalulunga tau tupu o lo tau ainga. Ioe. Aola ia le i fesili ai. Ma o e whaatala noa to ina mo lo matua
A o le i o i ai le wala au le tua maoma i la tau i le ele. Ia, ona tū lea o le nei au ngā tūpulanga le lau mea vale. Wa lea so le ngafa. Wa le whaawawina, le langi soifua o le nā ahinga. O la i e fisili le iai lomi le. Ia kama i vai o le koi inga fuki o singa. Ai alu oe le alu e selu le lau wao lo tina matua ma fisili iai. Ali nana, if you your boyfriend's nga whai laso. Ia velo mako. E ko yelo ko kiki foi. Kai a ko se mea se backhand. Ia o tala bali e tātou te amatai foi. Wa uia. O stangata family ina tele sa ola mai I limo to ina malo matua ia. Tile ala tau me alofa sa o wa uina mai ai. Mamala malamba I le whaanga solonga fo I o le tausingo a inga la tau ia ma me whai tono a inga. E ni tausanga maale ale o leolanga. A o tuputupu a e o se ali I talavou tono se a inga to a tele a le mātutua I o tangata. O tangata la inga nei hau I lunga le tai valu se fulu iwa se fulu se lau tausanga. Se lau montupi a vailo da mamatua. Le ana whaia le vaidea. Le vai o leola. Le to mai whaana mua na whaia le nato ina. Ile I alu se aonga. A olona tau muri I ona whau I mātua. Sa whaia mea ni o meo. O le meo le vai o le mangeso. O le vai kuru I maka. Kuru I le isu. Kuru I makalinga. O le vai whaatafi manawa. Hare o onga vai. O le whainga parunga o vai angi koi. Whena mai ma neito mai whapitoa. Alai le tusi pa ia. O mea o mana tuu ele tua I le whonga ele. E tofu le la au malo naonga. Ala le to ina o to ina mo lo matua ne po poto tele. I ngō la au. O mea au ngā la au po o le a. Po o le pau o la au. Po le sua la au. Po o le lau. O le fua. Ia le mea la le na. Na tele mai ei le tele o tu ai ngā vai au vai Samoa. Vai wha le natura. So se mea e paru e ko inga. E oa I le vai lafa. E kari e rau ai la lafa. Oa I vai ina. Ia. Alau ilo ai le nei ai inga I meo tau la sea Samoa. Fofo Samoa. So se tu ai ngā mai. E oa I le mai vore o le ngau. O le waua mafudi. So le tawhiwhi. O le to ala. O le fe o mai o le ulu o mata o so se vaenga o le tina ia vai e oa I vai me o le vai lea na fai le to ina fa mai o le vai o le ate o ngase o le ate ma le a fo I fatungao o fatu fa fina I loa ni to ina fa mai o totonga sili nei ona tā ua I tono le tino o le ate liver and kidneys fatungao Fato o la lau ilo fa mai le tala al matuto ina. O totonga ne ilu. Kidney o le fatungao. Ma le liver po o le ate. Fe mai o totonga ne sili o na tāua ma lona aunga. Na te vai mamai na mai mea o ona I te tonu al tino. They filter out toxins through the bloodstream and through me foi o e sau I fafo le me o le fe au mamau ia ma le fe au lata mai hatu le fafonga le tunu au aloa ui so I mau faitau ai a faitau atu so le matua sa o le le diagnose a sa o le ma le tala le toina faila la tala mali ia le ala o mai le matou ngā tupulanga wa o so alo na mali o tu nei so alo se lau male ono tau sanga alo na soifua umi tele o le umi fo le na matou mafuta ai ma lata I le fatu o le to ina lea ia malo matou tina matua fo ia fatalofa la ia tau o wala ni ngalo ia o tau
Le tā ua tele o le iai o se tamā matua ma se tina matua I tu tonu o lou ainga. O le sili anga le nā. O le malua papa le nā. O le sotanga le nā o I tātou o le tūpulanga le nei. Ma tūpulanga na nafi. Ma isi tūpulanga o ataiao malua. A e nofo foi ba e fesili to ina ma le o le matua. Le a le tala whaasolo pito le tau nuu mai o le kalesia a Yesu ke riso lau pa io asunga tai I tutono le nuu le nei. Le a le teimi na tau nuu mai ai le e whakasa tono le tātou nuu. O ini whaife au sa iei na. Na whaafea na mori mai le kalesia me tis. Alan me ole to tele ai ni te ngata o lo o le e kalesia la le. Awa e tasi le nuu. Ai toi titi se furu fale sa ese iei tono. E loa uma e to ina ma olo matua mea nei. Le whaife au le lei ma le whaife au wha le lei sa iai. Le au ngā whaife au no mai ma to e o. Ia o nisi o le au whai ngā luenga o le a mana tua pea e au ngā tūpulanga. Mai no mai I le ngā luenga e le I toi foi. Na whai e a ma le lātou tautinonga o I le lātou nuu. Le ngā ruenga, ua to tele le whanau le whaiwhi au ma le whale tua ua whāta nau ai. Ma ola I fo ai a. Ma ua tau le lātou nu. Ma ua o ina wala au le tua, ma whale la wasi malango maua ai I lea no whanga. I lea lava nu. Wa I le taha ua tele o le talafa sulpito. Ma e vesiri fo la ia le to ina ma le ole matua. Ia, nā lava I teimi o le taua le nā mua le lalangi ma le taua le lua le taunu mai o fita o Siamani, New Zealand, Peletania, ma Amerika I tonu o lau whanua me ele o Samoa. Na iei ni malingi I tonu I awha me lo ma kalam kua, I awha kule au malingi lane. O sango fo le si umale taua le toi fo uia le si fita Skotilani, Aialani, Amerika, Peletania. No fo ia I tene Samoa. Ma atina e yo lato ai le whanga o le maringi ngare papa e uma ngare ngā solo ko le au whakasinga. Beautiful history if you ever have the time to ask your grandparents while they have, while they're still alive and well. And vai le tā ua lau le mea le nā, e lo tango I le whaatala noa le to ina ma le long le matua. O le tau o le exercise le nai te whaia. E fesoasoa ni ai I musele o le lato mafu fau ma le whai ai. Training the cells of the memory and the brains who can remember things. It is a wonderful vice versa practice to keep them alert mentally. The cognitive thinking that is still in place. E mānia, e whaala I le mawhau ina ia aua ne I maua I ngase lele o dementia, ngase lele o le Simon, ia maisi ngase I o ngalo mea. Tā ua tele ia le nā whātita ingo lo avatu e whai eise ngā yo inga le lei mo nā yo tātou ta māma tina matua whaala e oere mawhauwhau le to ina male ole matua. Keep the memory alive and also the thinking cognitive process ina ia ala I pia le loto ma le loto matala ma le loto e manatua ai mea mo nā yo tātou ta māma tina matua. But in return, olo e malama mai fo I le talafa soropito o le atunu ato ma mena tupu mai le nā vai tau se ia o mai fo ina ua tuto tasi Samoa. Fono whawai sa whaia le nā vai tau e tā pena I le atunu o ilan tuto tasi nā mata mai le awhi se lau whawalu o mai ina ua whaia ia le whai unga le nā. O le ata pena malo o whatas. The United Nations and the Charter trying to allow and prepare Samoa to become independence in 1962.
A o le tāpenanga la, nā lana whaiifo no te tai ia malimalo fo i New Zealand Peltania. O le awhaia o le kolisi whaapitoa. O le kolisi ale atunu, Samoa. Lea, le lau mua i vaivase. E o i ai ta maiti, e awa o wina ai whaapitoa. Mo mai i skolsipi, mo i atunu i whafo matoi fo i atu i le atunu. Ina ia tā pena ai mo le tuto tasi o Samoa, ma whaua wai ona whaatino, e Samoa lana ta inga i ona lava tangata, la fuanga le na whaatuina i loa. Le kolisi o Samoa i lona lau mua i vaivasa i le awhew se lau 5 ma le tolu. Ia, nena, na i tala, na tātou te amata i fōi, i le nei fōi au holi, ina uanga Gagaifo Faiva o le tātou atunu. Nisi o lo o asia i tātou. O wafea nafi o le pack and save i manukau. Ai whātu ia o se urungali i malanga mai Samoa. Le sunga ia Eddie Rasmussen malifaletua. Ia, mātu tele noa i lea ma whasoa i fōi. Lo malanga mai e tāwhau mai maasi mai le whanau i manisi fōi ngā luenga ale ainga i New Zealand nei. Ia, mamamori mai e le whaftai. Ia, ona, e uina nonofo i Samoa, ai mai mua mai. Ma tāpua ia Faiva o le a tau sa vea. Ai matu le masan. Tātou a whai loa i mo le teimua mua ina ua whatua umwha mai. Whamol mo le whiafsili mai. Po le a tau sa vea le, ia na mātou tali e a le umwha mai. Toi taliu i Samoa i sa teimi o le vai aso le nei. Anga le lei le atua pe a toi taliu le uto i lau sunga. Eddie Rasmussen male valitua. Ina ia. Tulu i fo i le soifua tautua o lo o whatino ai ngā luenga ma tautua ai lo tātou tanu. Po o alawa Faiva, o a ngā luenga o lo whai o pisi nisi, mātina e o lo whatino. Ia, anga le atu le tua whaftai le tua mo le avano tātou te whenua. I fo i ma whatalofa ma lulu rima i le poan po. O baila i leo la utala noa, i le mata upu lea, pe o na o tala tala i le aso o de nafi. The Treaty of Friendship. Tanga i lei i ai i le melena. Le whengainga lea. Whengainga lea na sainia i tono a pia. I le aso mua o le masino au kuso i le awhiwa se lau ona sfulma le lua ina ua tātou tūto tasi le aso mua o Iuni. Tauna uma o Iuni, saili ma le whengainga le na. And immediately in force on the 1st of August 1962. Ia, o le bela, o le pepala le o mai ina lo, ina matanga luenga o le external affairs mai i Wellington. O lo o iai fo i malona, fa Peritania malona fa Samoa. The Treaty of Friendship signed in Apia on the 1st of August 1962 between the government of New Zealand and the government of Western Samoa is now reproduced in this publication in its 2 language versions, both in English and Samoan. Na mafua no walu tuela langa mai ia the Treaty of Friendship. O le whengainga whale wō i le vāo New Zealand ma Samoa. Ona o le mea lea na whaatala noi nai le whionga le li parimia. E winga i le whesili mai o Samoa. I se whesoso ni atu o le malo New Zealand. I le awi na atu leo ni leo whaapitoa. E o atu e toe wha malosia ko le ninga. Training purposes for the Samoan police. Ai whesili isi tustala. O le ale malo si anga o le whaamisinonga Samoa, male malo Samoa, e whesilingi ai New Zealand, i sana whasoswani. Whai mai e le te tauna whia iai. E sa o le whia iai, a o to tono le treaty lea. Male whia ngainga lea. O loo mata te tele ai i. Le tatau ia New Zealand. Ma ono mea
I so se taimi, e tui nā tu waila na whasosoani i a Samoa. I so se taimi fo i mana o mia ai e Samoa. Le whasosoani a New Zealand, i le tū la whono. A whai wahalu le malosi o Samoa, wa ngatalo na malosi. I so se vaenga, sua suenga whaasoli tū la whono, sua suenga. O le tamau a ingo le tunu. So se mea lawa. Ona fasili mai lea i a New Zealand. O le ale tiute o New Zealand. Tali atu, yes, we will come to your aid and to your assistance. We will come anytime, anywhere. I le tutongi ale mea le na. Mea lai fatu ai. Mara malama le lei I wingo le upolo jurisdiction. Le malusi anga o se whaamsinonga na te lo te aimu. Se mata upu tau ave. Ioi. Ia pēlau le mea le tūlai mai nei. E lua company whaasala lau social media. O le tautai ia e ia tunu ui whafo I New Zealand. Ma le mauto vi inga I Sydney, Australia. A e whaila le mata upu, e whaila I tono o Samoa. Ma le tua foila. O tātou e I tātou whenga inga whao malo. Vao Samoa, ma New Zealand, whapia nā fo I ma Australia. O le ala le winga o le tala I le malosi anga, o le jurisdiction a Samoa, e no nofo I fafo I a company nei whaasala lau. Ai whaila o le lato mata upu, whaila I tutono o Samoa. Yeah, because Samoa has the jurisdiction, has the power to preside over the issue or whatever the legal matter is. O tō mō mai wingo la talena. Lua company no nofo mai fafo, ai whaila lato mta upu e whaila I Samoa. Langa fo I lea na watu maleu ngāli, I lea watu whaila lato whaasala leunga fo I Samoa. O lato tau whaaleanga uma e whai Australia, le whai no watu whai Samoa. La fo I la e pu e lei matau fiofi mamau waikilipi o whaamtalanga o ata whapea fo I matala na whaia, both clipses and also recordings of audio and the sound. O le si la tā ua o le jurisdiction malamalu si anga o Samoa, e lo te ai matango fia le mata upu le I Samoa. E ui ina whapea no nofo I atunu ui fafo, ia le au whaasala lau uma ia ma company I e lua. Ia tanga I fo I msirsila. Leanga o le porkalame tau whaaleanga le whai mai I Sydney. Ele o whai e se ngana intia po se ngana maoli po se ngana ala wapoliki. No. The usual and the usage of the Samoan dialect and language. O lo wha ngā mai le ngana Samoa. E wha lea ngā isi Samoa I no whai whafo. Ma toi atu whai, toi whai le lato por kalame I Samoa, o le ngana lava Samoa, lo wha ngaina. So you see, ladies and gentlemen, so Samoa should have the jurisdiction to preside over these matters. Le anga ili whaongaina, le ngana Samoa mai Sydney, Australia, le ngali ilea. E wha le anga intangata intia. No, the language was intended for a Samoan audience. And the target audience is Samoan speakers. The public of Samoa. So you see what I'm getting at? Le malusi anga la le na, o le mele utula I mai nei. O fo la le malusi anga le u whai nei, ila tala le na. Po le malusi anga o Samoa, wala yona sulu mai a New Zealand, se watu ia ni leo e fsosani mta upu leo. Leo la ia peo na ufa mamla matu le aso na nafi. Ele aunga ta New Zealand. Mai le tutongia fo I le service le nai peo na ta ua tonu nei. O lo wha manino mai fo I le Treaty of Friendship le nei. So se taimi, e usu fono ai New Zealand, I ni fono wha vao malo. Ai le mawhai o na au ai mai se sui o Samoa. Na le piki ai lunga le telefoni, wala au mai,
ne pale mia po o le minister i le minister o le foreign affairs ai nei po le pale mia i nei ma fa pe mai mali die wo so le fai Samoa ma ua ngalu lolo atoa le atunu ua le o mawhai una to yaini va lele mani va ai fewa i le ngata i fale o le mawhai foi ona o mai ni va tau po ni helicopters o le mawhai wa tapu nia uma fe malanga inga le va te tea le ngata i fale ia fa pena fui le vasa ai malia mai la o fionga le pale mia New Zealand po le minister foi o mata up fa va malo fai o tōu masui o Samoa o mātou langona ia i le mata upu o lo fia fofola atu tōu te momolia i le fono le malo au fatas o lolo tu sia i tonu nei New Zealand will be happy to be part of the representation of Samoa in any international platform or any international meeting or dialogue. La fa fela na fina mea a le watangi mai Samoa a mai nai leo na le se ifso ni mele. Le la watu to lima. To fire training me uma fa a o le se supervisor. To fa tonu. To fa tilo Samoa i le tūlanga. Practice and procedures of investigation. Mga ruenga, toi whaatonu, leo Samoa, o mawhawea i tauta mai pocket books na. Yo ma le peni, yo ma le tauta mai tusi le na, tusi ai le ngore tangata sa tautala noi, le aso ma le taimi o whea na whai ai le tautala. Alan mele na whai, i le taimi o le whamsinonga. O mamori mau whawhau ma le taimi o, mari o tu au. Nothing much about 2 hours hit and run. This was all about fabrication of evidence. Oila lena whawhauina mori maule. Awa ei le mea taua. Le foi na whanau mai i le mea lea. I whamsinonga matalo o whamsinonga ma le lipotia mai o mea na tupu ni whamsinonga. Ao lea tātou te o lava le Treaty of Friendship. Ana whapela e muli tai leo uma i le taimi o le suenga sose mata upu with the due process and practices, procedural process. Se manu e matua maua teiteia ma le umi se taimi e whai e se suenga ai mahua no matangata. Alfa ala velavin. Le na o tu. Ua fata mala. Tal sa o talana. Tato o tasi malo longa. Foi mai. Fa wau. Le tato talana. In this update, Kaitaki only narrowly escaped disaster 3 years ago when the inter-islander ferry lost power in Cook Strait. The Transport Accident Investigation Commission's concluded an aged-out rubber joint burst, leaving the ship powerless in a dangerous waterway. Mass rescue preparations involved ships, military helicopters and private citizens. Chief Commissioner Simon Clark says just one of 2 anchors worked. If the ship had continued to drift to shore and not been arrested by its anchors, a serious marine casualty event was almost certain to follow. The OECD's warning an LNG terminal should only be a short-term solution for dry years when hydro can't meet electricity demand. Its latest survey of our economy warns dwindling gas wells and low expectations of exploration are keeping prices high. The government will make a call on an LNG terminal mid-year after finishing a procurement process.
OECD Country Studies Branch Director Luis de Mello says gas won't work long term. The only sustainable way in our mind to make electricity more affordable and secure is to break the link between gas and electricity prices. Claims new legislation brings the most significant reform of conservation law in nearly 40 years. A government bill's been lodged to allow reinvestment of international visitor fees into conservation, with estimates it'll raise $60 million a year. The reform will also speed up DOC's decision-making. With claims, it will add consistency to processes for applying treaty obligations. Conservation Minister Tama Potaka says this will support business and biodiversity. What we want to do is support businesses, charitable organisations and others to recreate, use and develop opportunities on conservation land. That's news. In sport, rising young Gold Coast shooter Preston Legasic is the latest addition to the Breakers roster for next season in basketball's NBL. The 23-year-old, who has Kiwi heritage via his mum, played college basketball in Florida and was a standout for the Gold Coast Rollers in the NBL's feeder league last season. Ever since I was a kid, because we lived on the Gold Coast, just grew up going all the Gold Coast games and being Breakers play. And I've just always wanted to play in the NBL one day, and it's great that New Zealand gave me the chance to do that. And yeah, I can't wait. Steve Lancaster has ascended to New Zealand Rugby's top job. He's been confirmed as the chief executive of NZR. And praise for fast bowlers Carl Jamieson and Will O'Rourke as they make their return to the Black Caps Test squad for their trip to Ireland and England. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Ia lena, tāwulunga atua tātou telefou I vai whanua. I le ngangana Peritania. Tātou toi fo I mai le Treaty of Friendship o Samoa. I le tāua tele mai e watu ai lau tu o lalo fo I le fionga le li Panamia malana Kapeneta. Le whainga malo o lo o iai nei ina ia toi asia. Ia le fionga inga le nei. Wa tasi le nei whianga inga, e mawhai o na tātou, le liu iai Samoa, e whaapuna whanau I nisi ati na e le lei mō le lumanai, e iai la mea nei e tau investment. Tele ia o whanua o iwi mamaori, le ua mai au na whaia iai ia whai unga o whaamsinonga. Treaty of Waitangi Settlement. Nāle mea tauna whai tasi lea puna oa mō Samoa. O lea, ina I o sia ni whea ngainga le lei ma I lātou nei. Ia silsila la I le iwi lele e tau le ngati kaununu. O le ngati kaununu, o se tasi o awhawhine whasino I alo sina ia seu manutafa. Le afe iwa se lau lua se fulu monutupu tausanga. Tele tausanga ua tuanai. Nau tō waa ma malanga mai ai. Manofo ai I se tasi o matai tā ua lava o le nati kaununu. Matupunga ai le nā. I tu atoa o afa maoli afa Samoa. Nai no nofo ngā tai Hawke's Bay. E mawhai fo I le whenga inga lea. O na toi osi ai. O tātou ngafa ma sootanga I isi iwi. Ia e isi o tātou sootanga I lungai. Up north. Ngati Purou. Se wawai. O le tō tele o I lātou nei. Wa uma o na tā oto le tai fia se lau miliona o settlement of the Treaty of Waitangi. Te iriti o Waitangi. Wa uma na tufa iai. O lai nofo ai Māori. Ma iwi nei. Ma le tai fia se lau miliona. Lātou tele o lope whawhea o na whaonga. Tofu lo iai ma tātou. Tātou wo. Ne umona ofo ia tu le fono fofo tua Samoa. Tasi le vaenga e mawhai o na tātou wanga. Iai o puna o te tele nei iai o tātou sootanga. O whea na tā ai. Ia le vaal na le na saua le tamo o kupe. Na tā mai le vau tele I tanga. Ioi. Se vavai I o tātou sootanga ma tangata nei. O leva na tātou na nofo. A leisi tātou mea o whaia I ai mele. Tātou so tanga na. Nā mua le mwhai o na toi whausia. Le ala lau papa o sota inga.
E manuia New Zealand ma Maori New Zealand manuia tātou I Samoa. A wao le a ngai e tu fo I tangata nei. Tu fo I tilo I lau whanua me ele mātina o Samoa ma investa I tonu o le atunu. E le sel talana. Te leo tātou sotanga. Nea la au mai nei I le Treaty of Friendship o Samoa. Le ave le wha mua fo I a New Zealand I a Samoa maona tangata anu. Whai e ona tātou tō e asiasi e la ia lea. Walanga na o Samoa la vale Pasifika. E la na whea ngai lea ma New Zealand. A tātou wofo lai whinau se tātou mata upu e winga lai le sitseni po o le winga le mea lea o le mea le free emergency visa ma le multiple visa. Le se mea tātou te oe tatai mai fuatonga ma fiti maisi atu motu o le Pasifika. O a o tau Samoa, tau te whina wina le mea lea, tau te mua I whalanga mai au mea ia. A le mea lea le tātou o e tau tatai ato mai le Pasifika. Ai le se whea ngai ngā a New Zealand matangata o le Pasifika. Nā le whea ngai ngā a New Zealand ma Samoa. Pei fo la nā le whea ngai ngā. O le malo ma le whaavai o le tunu o le nei New Zealand. It's a biculturalism constitution. O le tula whono, e matua au iri ai le tau au whai o la ngona o tangata whenua, le mana whenua, le rangatila whenua, matangata o New Zealand. A pena matatou. Ala u whanongolongo atu lai le au vale ia leo o lo o whainei ma le au whaasala laua. Meo useful idiots ala wadi ia le chapipi matulepa. Le fe e ia I lunga ma whai mai ele ise marusi anga o Samoa e a apa mai aima fsilingia New Zealand I se fsosani. Dale ai whawhia, le pepa lea. Le marusi anga leo Samoa. Ta tau whaava lea tele ma toso solo le nama ta upu. Ala le nā o le tā ua o lo toe au mai o le mata upu le nei. Whamaile article mua. Relations between New Zealand and Samoa shall continue to be governed by the spirit of close friendship. Ia whāuau le mawhtanga a Samoa ma New Zealand. O le whaia leo le vāle lei o New Zealand ma Samoa I sifo. E whāuau pēa ona pūlea ise a nganga fe whāuai ma le vāvāla lata le lei. Ma tā upu lona lua. Article lona lua. Whai mai. Where appropriate, the two governments shall consult each other on all matters of mutual interest and of concern. Wawawai le tā utele. E alanga te tau ai. Ma ole a te tau ai o na whiutanga I ai mā lo e lua I le whesilingia lea e le tasi o se whina ngalo o le isi I so se mata upu e wha te tau I le tā I lona tā ua tele ma le a fia ai o atu nuu uma e lua. E ala, e leo a fia ia I tātou I le vaengo le tūla whono ma tātou suenga. Fale tu la fono se mata u fa pene ua paso Samoa. Wale lopo ina na fasiotia lea tangata ma lea tangata. Ua umala sa ilinga ele manuia. Nga lan me tauna fai. Tauna tato fasili mo se soswani. Article 3. Each government shall ensure the citizens of the other living within its territory are in accordance with the normal practice between friendly states and given equitable treatment and full legal protection and access to any court. Vai. Whaalongolongo le lei mai e.
E te tau I malo te itasi, umanei e lua. Ona, wha mautu ina, e wha pena I ona tangata anu o leisi atunu, I to tonu o lo au mau I leisi atunu. E te tau ona tu ne atu iai e tu sai ma le whainga ua masan iai le vā, o malo e whea fani. Ni whainga tonu, ma le sao, ina ia pui puia atoa, wha le tu la fono, ma ia avanoa, ina ia whaia le whaamsinonga I so se teimi. Access to the courts, to the law, to the police, to reinforcement. Te wawa ai ia I le tāua tele. Here's our normal Article 4. The two governments shall continue to work together to promote the welfare of the people of Samoa. In particular, the government of New Zealand will consider sympathetically request from Samoa for any technical, administrative, and other assistances. Oh, okay, wawaila ye. So se taimi ye mana o mia ye Samoa. So se fisoswani. Ma e tatau I malo e lua o na wha wau pēr le ngā lulu e whaatasi. Ina ia si iti ai le tūlanga o le soifuanga solo le leo tangata Samoa I sifo. Ai mai se lava. O le a ilo ina ai ma le alofa. E le malo New Zealand so se talo sanga ma le malo Samoa. Mo se fisoswani atu I ni poto whaapitoa. Pulenga wha le malo whaapitoa. Ma isi lava fasoso ani whaapitoa e mana o mia ai le malo o New Zealand. E ala I le tū la fono. Ma le pui puinga o le tū la fono. Period. Done. Voila. Malama mai. Ta ua le nao le tātou toi foi. It's so important. This piece of document is very important. Mai o le vaenga fo le nei lau fionga le li palemia ma lau kapeneta. Sui palemia e ta tau ona toe tanga I masilsila iai le ofisa o le palemia, le ofisa o mata upu tau le va I fafo, the Foreign Affairs, Trade and Investment, po fe le tatu Trade Commissioner le o mea ia tau na tanga I msilisila fo ia ia le komisina o whewhata wainga. Fiwa suere ropo whemo ia, ai o pisi sko inga. Le nala ia Samoa o watuai ma le tāua tele o le mata upule nei. Toi tanga ia I le tātou malo, ma ia toi wha malo sia lea whiangainga. Tele nisi mata upu tāua e pe ona lea wa anginga I le ea. Trade and investment between the two countries. O mai lau tala noa le mata upu lea e au mai e lau whasala lau ia. Social media ia whaanga mai nei e tula e pama. Li mongi ma whanatoe ma le HRPP. I le matua le malama lama I le whaita wina o le tata le na momoli mai e le fionga. I le aloli I angaru ma le mana tipi au tanga vai e le pa mawo lalo o le tūlanga o Samoa ma le se lau walu sifulu o le tele o atunu. Le wa tūlanga 5 sifulu ma leiva. Mafua I sea. E le o mafua I se tūlanga whapea o le tau fiofi e le malo Samoa po o I lava. O le saolo tonga o tangata tusitala ma le au whasala lau. It has nothing to do with the suppression of the freedom of the press. Nothing. O whai tau lei. It's about ua pau maulalo le tūlanga o Samoa. I lona li potiina o tala pepelo. Ioi. Too many news outlets, misinformation, disinformation, fake news. Dala le nao le pau I lalo o le tūlanga o Samoa. Ai le o pau I lalo ona ua tau fiofi. Matanu mia le saolo tonga o tangata tusitala. Nothing. Nothing to do with that. It's the data and how
the outside world are looking at Samoa. Mafua mai whapsinonga ina whai nei. Mafua mai italo lo avatu I whafu. I le tele o le tala pepelo, the fake news, the misinformation, the disinformation, le mau mai whaamsinonga. E se tala leo loe whai I, e se tala li poti atu istangata, se sele li potina. The process of reporting from the court. Alana na ele ina tau o tele le whaalongolongo le lei mai. I say whai atu sia tātou menti lea. Na ia malama lama le lei ia tua tasil minuto tāle 5 tātou wō le malolonga fo mai wha wau sia tātou a miro. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Siwa uanga oi oi lolo fa ape epe e ualoi loi suiti sua malie pe yo se poi ninoi pe yo se loi a siwa uanga oi oi lolo fa ape epe e ualoi loi suiti sua malie pe yo se poi. Luina uta imoto otualo uofisa esu e mai so ufa amalu mai lela so ia ete alufa ala we natalu pelupe awe tangi awe olo tolea tawina fa apele pele minoi
esiba música malia sema ya night Pagaluerue maile música malie awe ana yesiba música malie awe sema ya naitene usumaila obese malie siva mai fata upati maososo ayatata mai siva mai fata upati maososo música malie awe fefe mana yesiva música malie awe fefe Sauia e show, ile siva gogo. Ole mau e lava lena, ole au talavo. Fai mai lava lato e mana o ile show. Saulo ala ia, e matu ai so. Siva mai siva ile manaia. Alo ia o faiva o mali e mai le musica. Si o tino e vai, e se le mata inna. No mea, uale olelea. Auele au laiti, so mai ile tuisi. Milo lotino masi ove e peye si. Alui lalo e alui luga e alui lalo peise matavili. Feliuliu ai solo, peise alu ole maligi. Siva ile manaia. Alo ia un faiva o mali e mai le musica. Si o tino e vai e se le mata inna. Ia o tano no mea uale olelea. Ia, toi whatalofa ia te oe I le awha I tū la muri o le tātou por kalame o le ngā Gagaifo Faiva o Samoa male I ātou o Savea I le nei fo'i au auli o le asotofi o le whaatawhiti o tiute ma Faiva alo Filima sa ngā pātia ai le atunuu I le nei fo'i vaiaso watu ai le whaamalo ia male whaaftai I tiute mga luenga le lei o lo whaatino a tātou talanoa la I le tātou vai o le ola. Ma mea ia na whai e tō ina ma olo mātua I le tele o tausanga o mawai. O le aso tōna I nei o le whai unga le vaso nei. Ia, o le ao o atua I le tātou vai o le ola. I le lau mua I Wellington. Ioi. A vea fo le nei taimi e whaatalofa whaapitoa atua I le sunga I whaafengai ngā pastor. Fafo au lalo ia po le fitalainga fo ia le atungi.
ia awa e o le ngaluenga ia o la pipi e fo i mamalu o suafa a inga talo fatu ai le sunga le fafenga ia pastor fafo au lalo ma le faletua le nofoalo ma le ainga li ia mai se fo i le ekalesia ina i Trentham i Upper Hutt i Wellington o ina ia o le a ngai atu e le tātou vai le whai unga o le vai aso nei ia po ai lava la o le a mana o mia le tātou vai le na i le lo ia se uma o tango la ia le avatu ia le telefoni a le sunga le whawhiangainga ia e mawhai o na wala au i fo iai i le matuatu o le tuatusi le na le ala tau nuu i le tātou vai o na vea fo le o le na fo no whanga le sunga le whawhiangainga Pastor Fafo ia ma agent o le tātou vai o le ola lea i la lo i le lau mua Wellington 39 McCarty Street Trentham Upper Hutt we loe le kalesia Tolsville River McCarty Street Trentham i Upper Hutt i Wellington au se teimi ia na vatu fo la ia le o le tātou telefoni le sunga i le whawhingainga ia Pastor Fafo ia tamatuai mai le fio anga o tai toa mua ia ma le au fai pese lawi loa o le tia maa ia le la ua whau au le ngā ruenga le tua ia ai le lafo atu le wha mui moe o le tāleni o le pese isi ana whanau na fo tu te vava ai i lunga i musika maata na fou lea ua saune i tua ia le pese le na le toe aso le anga o te loe wha umatua ia le mapolo kalambe le so ma le sunga ia seumanu mori e toi alo whaanga ma le wha malo le sunga le whawhingainga Pastor Fafo ma le whaletua a me se fo le kalesia ia ma whafta iatu le telo nei tau sanga sa whawhifia ina ai loto ma nganga o Samoa i whatunga e matua o i loto o tangata. E matua ulu mo tāwholau i a nganga. Ma mafau whaunga o tangata. Ona o le tā leni ma le whaamianga sa ave le atua. I le kari i whaisi out. Ia whafo. Ia manai nisi fo i ona uso mai la tau sa whausia ia ma tu whaatasia. Ia lea fo i au whai pese lau i loa le atunuu o le tiamaa. Whaftai atu mo le musika, whaftai atu mo whawhianga, whaftai atu mo le whamalulu i loto maanganga o le atunuu i le mautonu i lea teimi. O pese i ta maitai malo whaanga, i ta maitai whapenafo, i ta maitai i ali. O teimi le mautonu o le atunuu i mata upu whaupai o malo. O le teimi o le mativa, o le teimi o le onge, o le teimi o le lei Samoa, o le tuto o tasi o le atunu, o lona sa o le tonga. O le tala le lei, ma le ekalesia, a le tato o li faola. E maua umai whatunga ia. Mai o te whaftai e lava, o ufo o le tangata whawhifia, ma le ai o te whaftai nei uso mātutua. Lea la o tātia mai le tāleni i le whanau. Ai o e tau ave le ngā luenga le tua. O se osi ngā taulanga matautia lea lava osi ngā taulanga ua whaia. O na o mai leo lau tala e wha umatua i se upu. Media outlets uma lava ia social media le wha ngā nei tu le epamari mongi ma auto umana. Tō anga e whaasala lau tala pepelo ma tala se misinformation, disinformation, fake news. O tau nā, wa mafua i le pa u mau lalo, le tūlanga o Samoa i le toa mamao i le lo, ma le maulo lo le pū, le upa u i Samoa. O le mafua mai tangata nei, whaitala se, whaitala pepelo, whaasala launga uma e sau na o tua inga. All about accusations and allegations, nothing about the truth. Nothing about the development of Samoa. Nā le tau whaaleanga, ma le tau whaase, o tau lai, one lai e whai whaale se mea, tō si i mai ei Samoa mai lunga.
Masa o mai ia e whaamatala ni mea sao I le tunu. Ioi, e leise mea o tā ua I whaapea, o le tau fia, o le sao le tonga, o le autu stala ma lau whaasalalau. Nothing to do with that. The data shows the reason why Samoa has fallen to that, number 59 out of 180 countries, is because of the fake news that these social media and these media outlets are reporting day in and day out. Ioi. O tō te le marmalama na le wa iai le artificial intelligence. E whaalili umai atu tala pepelo nai whai. Mau tō whaasalalau se nai whai na o tua inga. Ma le tau whaaleanga. Get out of this hole. You know. Say something. A narrative about something positive. Dia ma whai na tātou wola I pewa penei na o mea māta ngā ma mea se la umai e tua I ai nista ngata. Whai ni tala fia e winga ni ati na e lelei. Mani mea lelei o whai e atangia mai ai. O lo so longa lelei mea umo. Atonu fo I le ato toa le so longa lelei use mea. Ai te tau au mai nisi human positive stories like pe o le mea le na whai nei tu au pepe le tama sa tuala. Jerry Warwick, la mena whai. Whaatu lai mai le tātou au si se tala I nā fia, ma le māta ngō fie. Tata e umaro, le koti sa iai o le Pasifika, maana ta longa o le Pasifika, the South Pacific Games. Tata e le koti o le Oceania Games. Tata e le koti o le Commonwealth. 5 wafe tala Australia. 4 pine a Samoa, pine auro. Ma le tamai tai tala vau le nale tolu e ana pine auro. Toi maua ma le 10 wafe tala. What's wrong with that? Saying something positive about our people. Ia auto vavai, na leo ali poti mai mea mātangana tupu toro al whaamsinonga. Tau te fia e whaile mea le na. Le whaale tonu o le tūlanga, practice and procedures, and the due process that the police department and how they carried out their investigations. Ale na maua umai tonu al whaamsinonga. La unga I lo matalasa. Au mai loa mafo imalana whai unga tustusia. Ala, wa whai tala pelo, matuali liwi fo lava. Matuala lafo, malalau mea mata ngā. Ile fionga le tamai tai whamasino. O tau na. O tau ana. Contempt of court. Am tua I ofo. Ile le mimilo ane o le whamasino ngai whaise mea I o kou maka. O aisi tala se. O aisi tala se whafonga Samoa. Lele o mana whaasa o mai. Ele a fionga yanga fili. Tui tolo va a shem leo. Le malanga mua mai ale pale mia. Lana si inga ngase mai I New Zealand nei. Tele fo le tala pe pelo matua inga se na whaia whamai. Na toe totongi uma ele malo. La le mea na whaia le pale mia. Malana whanau. Malona whale tua. Malona au ainga. Ma alo lofa I le pale mia. Sa le aise tupe na pasi o le paketi le nawai tau e miri vak mai ai. E miri vak mai ai le tātou pale mia. O le 5 malosi al pale mia masiana whanau musiona to lua malona au ainga. Lea na totongi ato ai le vaalele. E malanga mai ai I le taimi mua. Nā le sau no anga fili. Le CEO o le matanga aluenga le paramia whaasao mai ele mea ina. Na iau o toi whaamanga lunga sa nuku o seisi o kouia. Atu le whaafonga mai o le atunu. O e whaato ese I le paramia whaato ese I le atunu I tau tala leanga matala mātanga. Matala se tau te lipotia. Whaolo a tau ai langona maloto o tangata. Shame on you. Aren't you ashamed of yourselves for telling lies and fips through your teeth and your mouths? Apologize to the public. Apologize to the Prime Minister and his family.
and you continue to hammer that into the homes. Ma wha o le nā sa vali mata ngā malele sa o malele wha maoni I to tonu o a ai maloto fina ngalo le tunu. I le toi vale le tunu lewa maram lewa wha maram matua. Na tala doa ina le kapeneta. Le tūlanga I mawhai o na toi refund be reimburse. Reimburse le tupe le parimia marana whanau malona ainga na tutongi ai ilona sau. Tau mawhitanga, tonga fitinga. Na mea na nofo ai. Mea o malawa. Aia, tali le parimia, tati ia whapea ia te au malo ainga. Ne ai se pau sene po se pau lapi whape nei na toi o le lima le parimia malona au ainga. Get that straight. Ioi. Lea o man sao noa ma wha manino le lei ma wha mara malamba e anga fili o ia o le wha atumutumunga o le ofisa o le palemia. E le mwhaina pelo. Because of the public scrutinizing him and he has said the truth and nothing but the truth. Dalal belda utupu. Walipi motua tapuni puni yang tu wale mses lea lava fai de me winga ile malanga fa lua mai. O le lofa le na le palemia ile ese tupe na pasi o le paketi e mo fai ai o au maia ile taimi mua. Ile private jet. So what? Mai fa lua fo ile private jet la to fe au ye. La to fe au ye. Ale whaolo a tau wale mea le nai whai. Ai e entitle I ai le pāle mia o Samoa. Take tai o le atunu. One way or the other, he's eligible. He's entitled to that treatment. Ia wankira ia. Se oe li poti tala sao. Wa mata ngale me wo o yei Samoa malona tūlanga. Has nothing to do with suppression of the Journalists and Association of Jaws, nothing to do with it's about reporting the truth. Too many fake news, too many misinformation and disinformation. O tau nā leo mafuele pa maulalo sa mo lalo. I se oti. Ya, wale au pau mai ia fautasi fo ia na manatu e tau na malanga mai. I le tātou tō ngā fautasi o le whainga mea I le tai. Mo le tūtou tasi o Samoa ia uni o le nei tausanga. Faidaso le tua. Tono fo I le lava tape nanga fo I tuile I manu o le fatua o mātula la tautu ngā fautas. I le la tau fua. Ie lava taimi e toi tape nai. Ia. Ai o tau fo ia le na o tau vevesi. Io. I le au moinga o fautasi a tuile manua. Ti vavai. Vevesi. I tupe whahalu. I le tape nanga. Ina ia mātango fie mamanuia le tūto tasi o Samoa. Langa le whainga malo fau. Ia. Nā le me tūte vevesi ei fua. Ai wole nā o le atu tapu ento wata mo tu e oe tā whau ma isko kolo ma fo enko mori sainga mangi me whapea ngā mai salawhai. Ma mata. Po whetau te la lafi ei ma tau mata atu. I me o loo whai e le atu nu. Alo, ate leo whalongo atu. Yo, watala noa. Pe me le sisi tue fifo I atu Samoa. Wa, pala ai. Wala lafo tala. Mata ngā I teita I o le atu nu. Ia nā o le ata o la uli mwhai mai. Ia nā ui o mai pe nā, ma valo mai pe nā, ma munga mai nā o tō nutu.
outou no nofo ia ina, ma whale la wasi ia ma outou ina, malango mau ia ma outou ina, tau te le mai ina talau a watu le palemia. Na pa una upu e tali e tua i le palemia, eri wha pea tu le palemia, ua whaasa outou. Ioi, le ama se tala le palemia na whai atu, whaasa nisi outou. Le lalo langi te le ma Samoa ke le ngale. Ia outou malamalama le iai, e ei tu o patatua. E le tu whauina outou e whai le amio le nā. O le mi ngau i tai o le atunu. Tō wawai le matango fio tala na mai nei le tai au. 50 ma le wha hafe. Le au whainga ma le whaitau au whai o tangata. Ua malanga atu i Samoa. I le kuata mua le nei o le tausanga mai ia Januari. Se ia o mai le masina le nei o Aperila. 54,000 travelers to Samoa. Samoan alone. Leo atu mo leo mai, leo atu mo le toe foi mai. Lima se fulu hafe. Pe a fua. I le taimi lava le nei e tasi le tausanga na se ima vai atu nei. O si tia i lunga. Se fulu ma le tolu pasene le maua lunga. O lona wing soli. E ti nganga fai mai ali i wa taunga tā pasese ali ima. Nga taunga tā jet fuel. Malea. Aya. Dai malanga Samoa. Malanga Samoa langa fo ele mawhai. Ele tamau a inga. O na tau fia ele Samoa o si a inga. Ma fia fai a inga le leima fia alu e tautua ilona a inga. Ele tu ua o le malo, o le usuia, o le fono, o le whaulu whalenga, o le whai poiponga, o le aso whanau, o le tamama le tina. O aso whapito a inga. E whele lei Samoa. Alare mele tau te whi e nei. Tala e au mai e lau li inga i Samoa. Ua onge Samoa. Yo e watu le lau mea vale. Ai al tala e watu le ata usavea. So ia tau te tala pepelo. Tasi nā tala pepelo. Yo e. Tasi nā whaasala launga se ma le pepelo. Tau te lau la le pepelo o le palemia. Ai le mawhau e tau whau ngā pepelo o le naifai nei. Ela tu le atau sa vea ma li poti mai. Oka matau tia. O e lava o lo ngā lulue o lo ngā lulue pia. Wala tau malama le ai le ngā lue. E te le aima e inu i le afu o le stangata. Te vanga nā iara wali ia. A o tali o la tau siaki o tutongi o whaipule. No mai lola ia lea. Whapusa la lau mai lunga. Whaaleanga, ia lea tunu uwe mai, ua mātitiva, ua le aini mea mata, ua le aini mea ai. Ka whiwhi i le matautia. Au ta whaala, i le anga i atu i tāmatangi, le atu wale i pata, o i le anoa maa. Whapena fo i le mātali noanga male, a fionga ia mau. I le lātou, i le atu whangaloa atoa. Tele le tau mafa, tele le mea ai. Sile le maketi. Oka e matautia. Wha i o talo, o mea mata, o tau mafa, o mea o fuala au aina, fuala au faisua. Ai a mea tau lima tangato o lo fai. Fale ainga. Oka le matautia. Mātou tali sua male a fionga e le whaalolonga le suafa, ia lupe matasila. Po le fionga fo ia salama le whaletua ia tango mua. O le pule siri lea, o le whaletali malo o le motonga, ia whapena fo i ma le whale whai e ngausi ai ia mea whale, furniture shop. O ia fo i o le pule, o le company loli mamasini e whaatoa ai masua whanua. Machines and trucks for hire. Mori atu le whawhatai. I nā lai le whale inga. The tau ese restaurant. E matau tia. Pei o whale inga i atu nuu i whafo. Ai le lau fo le whaata vale.
e whai e seina e tuu ma i eitau mawha e fia ayama mai tango turn mai le table ma. Watu le wha malo ma le whaftai lau fionga le whalolonga le swafa, lau fionga le li pule sa la lupe matasila, ma le whale tua whaftai lau tu whaloara. Whaftai fo i le fionga ia le malu whaito anga, mau hunt, ai maise, le mawalunga, o malo sa tātou talisua whatasi whaftai lau tō whaloalo. Mai, tasi na nāti na e matautia. O lo o ngā lulua i le tō tele o tangata. Ai maise fo i o le whatani malo e tū tonu ai tonu. O ngā tū tonu ngā le mū. O le taulanga, whasanga i malen. Nā lo wala e lunga le kai au pulpulo i a fumai alu i o whakausau ngiu mai o le. Ngai o le marketi, aia, whakaumingi au vi e whai ila wan vi. Yanga lady le tua i lau fionga i le whalolonga le swafa, lupe matasila ma le pule o le motonga ma le tātou hotel ma le whatel malo. Ma na au nanga le lei o lo tautu i nai le atunu. Ngai ale malu le atunu o lo fianga i o. Ma le tu ane. Motonga Hotel, right in the center of the capital of Apia. Beautiful, very convenient. All those who are listening to le atu Seville. O lunga o le upenga ta whailangi. Now lo yaile website le Motonga Hotel, Motonga Enterprises, trucks and machines for hire, and also Motonga Furniture. Ia whapena hawhi ma le taxi, ma le whale taxi e lau tama o le malu whaito anga, mau hunt, a malo tu fōi i lau tō por Kalambe e loo, mawaile ata ma le whiwhia fōi i le tele o taimi. Ia manai mea fōi koke o mai ma amai, e se lau whiwhia i le lipoti le nai le tai au nei le limas fumba le wha awhi ta ngata, wawi tala maa na ia nā, tala le lei nā, tala sasao nā, olo au mai ai wha maunga atu risi. Ma le pūlenga o tangata tā whawhao i te tono o Samoa. Ai mai se fo i o wha maunga. Bureau of Statistics, the Ministry of Statistics. Ma, ona nafi fo i sa tatala i nai le ofisa o le ampasa fou o le malo pele Samoa. Belgium opens its ambassador's office in Apia. Oka o kai le matautia. O manatu i nātu tusi wha mau wha ilonga i nai le tatala ina o anga waa fo i o le ali ampasa. Te sina fie le tāu o le mele nā. O mea e whai uma mai e le pāremia ma le minsta. O mata upu o whewhata wa inga ma le vai fafo. Trade and Foreign Affairs, the Prime Minister's Department. Watu wha malo le whato whala inga. Stasi le nei o malo o le taupulenga o malo le uni a Europa. E le lei tele lona tamau a inga a maise i le fausia o me nei o waa whangota. Le tāpena ina ia le lei ngātai whale. Ia ola le lei le amu ma lava no fuanga e tu fua ia ia. Ma whingota o le sami. O i fo i leo o whaatupu manatu ai. E whasoso ni atu i whainga Faiva. Ai maise le toe whaola ina ma to ina o le amu i le ngātai whale a toa ma o ngā sami o Samoa. Se sila iai. Wata tala ai e la uri le whaitu toa o mai te tai o atunu i whafo whaatu o lato o fisa o ampasa i tonu i e ma whai fo i o na suru i ai le atunu. A o le lava tupe o le whonu whawai am kwa kele le mea suri. E o fo i su e ai na sponsors e whasoani inisi mea e whai ai tu malo. Ala e lava fo i whasoa ai tu malo i la tupe i o avatu nei. Mai i le polo keti tasi le miliona tala lea la o si tia le 2 miliona tala la le mea la iona le tala noa i se mea matango fie whapena
E ala na le tala no se mea matango fia whapena. Leanga foi, ele o toi uina i outou lima le malosi anga ma le paua e whasoa tuai le tamau a inga i le tunu o atoa ma whasafua le lofa. Wa le lewa no outou tau fiofi ma mau i ai. Ana sau no atu lepa. Atu lepa. Na te e atoa, e awane i aise si e saini i pe alu e apalai i le tofinga le te fono aisea. Na me wha ua maloa i wha pena. E se tū le ava noa se i o ai e. Na mafua o na sui la ngona o le malo. E se i ese le tofinga o le te fono mai a te o tau ia o whaipule o le chapipi. Ma losi tele le tau tau whaleanga. I le amatango le poloketi. Wa neila. Whaleanga le poloketi. Ai mua o ulu whao i lumo le camera. Se tapu e tau wata lai tau te whao whapene ile saidinga o au kukupe i tumalo. Pingi ka miki fo ilele laka vava ai aku. Ke me lau i whafo ai singibe. Nalo waka ia o kousa le makou meari. Ia le na. Tau te whiua ia e tū tau whe mau kou whaali i mai. Ai la ua tū lava i o tōru malanga tau te sila fia lava. O mea sa o mea ia tala no atu ai. Wā nei la le tūlanga o le whautua ina o a fo le whainga malo fau. O le a sui whainga whawai. E le toi o ko meti no tau o mia. Le to whinga o le te whono. Ia wanti la. Alu watu o lo malesi tusi o le HRPP. Seini umai. E te. I le process. Ma whainga whawai fau o le malo. Tau te le toi o ko meki ngai a te o tau. Ia le te whono o le whono whawai. Na. Ia tulai whaitala noanga. Ala ua atu e fo ima le lato tusi e te e le melea. Ma whaari e le winga fia pupule fo le pule tutu. O a ua le te whono. Tō fia loa ua vea ma le te whono. E kunga ea. E pasi mai pe o le suka mulu. Ia le na. Nga pawala na memo ai. Angry, crazy people. Atina e fau ese le tā ua le nā ua toi whaatino nei. Toi toto le amu ma whaola le amu. Ia ma toi whai whaato anga na vele maa ngai o meo whaku anga. Fau le sea cucumbers ma meo maisu ma meo funga ma meo. Tā ua tele la tau ia. Le si vaenga tā ua le nā leo na o whai atuai. Tātou wasenga o leo tūstala o le la whailonga le limas futau sanga talo na whawai le tātou wasos. Aso luas fuma le lua o iulai le nā o lo whai eise whaatasinga o le tūlanga e alo i ai. Our 50th anniversary for the Jaws, the Journalist Association of Western Samoa, is coming up soon. Tātou whaiala e leo ni ngā ruenga le lei, ma le tūlanga le lipotia le lei o mea sao. Nai lo o le tau mawhai, e lipoti mea mata ngā ma mea tua inga, allegations and accusations. Ise mea le lei tau le lei, ai le tātou sosi. Tātou tāpenātou mō le whaamana tuino le tātou limas fultau sanga whaftai i e mātutua, whai langi le whorlanga. Sa tutu malosi ma e fo i lo soifua pēr i le temi le nei. Na lātou wanganga ina ia whātū se asosi e pui ai ia le tūlanga. O le nei ngā luenga wa tātou whai o le au tūstala ma le au whāsalau. Ma le au tala pepelo ma le au whai news pepelo. Te nofa oe mai whalongolongo le tala le whai atu.
Ai whanongolongo fo isi a wali ia media outlets ala wali ia. O le mea le tasi e tu I mai lava toi whaifo, o le mea lava le na. Bring something new. Bring something beautiful. Bring something positive that will inspire people's minds and people's hearts. Mai se me whaatupu ai le na ngona, fia, o tātou tangata. Ai tau solo mua I ate o tau, ne whaasala lau o me whita I tangata. Ia lena. Ia le sivanga tāua le nā leo ua umano ua vātua. The CEO for the Prime Minister's office, Ngafili Shem Leo, has set the record straight. There was no refund for the first METVAC of the Prime Minister. No refund to the Prime Minister's wife, children, and family. Not a cent. La la le si mele la auto wone to o mai fo si tala pepelo na nei matai au. O ai la si tangata e mo ai le tala sa o mana sa no mai le pale mia. Le auto sa no ia ma fa mautu mai e lana CEO o le fa ululunga le matanga luenga le pale mia. No reimbursement to Lauli's family. It was discussed by cabinet, but it ended there. What a huge sacrifice Lauli and his family did for Samoa. Taofia le lua se lau wafe monotupu. Oka se osi ngā taulanga I nā mata ngō fie, male matautia na whaia. Awa foi, ngase le ri. Ele I umona pasia le tala o le tupe. Nona winga I leila se tupe o I na e whaanganga mō le, malanga mai mō le. A le fo lauto e sau wha alua fo I le, medvac ko e sau fo I la I le private jet. O le ale whi au I. I will try Tongi Lama reimburse, so be it. He's entitled to it. By all means, any government leader is entitled to it. What a sacrifice. Te tanga I lama sila I se osi ngā taulanga I nā matautia. Tele ai fua le pisa la tauia. Eo o lava I le paketi e ta o le unforeseen budget wasn't even touched. Le tupe o le 10 miliona le taulangi nei. Wa umana whata oto mai le malo. O le nā o te atu. E pule la le I tu malo. Po o le a le teimi e tufai. A le man. Ui o solo ai. Ia media la wali ia. A le chapipi. Ma le tama leo. O kanata. What's your business? Safata will disperse its money at its own time. The government is clean and clear from submitting that $10 million cash to the constituency of Safata, both Safata Tasi and Safata Lua. So why? Why open your mouth? What's your business? Mahapuni le ngutu mam nofo ma mava ai nei se mea tu malo e maua I le whaalonga mai fua I nā la pisi tau te tau pule atu ai fua po le ale teimi ai fia e tu whai le tupe ale I tu malo o la ua ta oto atu ma le saunga le mo wa umana sau nofo I le fionga le li pare mia o mali die fo iai tu ia Safata Tasi ma Safata Lua. Ma lo lātou wha moe tati atu le mata upu I o. E wālanda. Wa pisa awa.
Saua ia tuia I lunga le porkalame la wali ina talo mata o la wali ina. Lei maseisi e toi fia pisa. Tanga o tumatu ia poloka. Yo, na tala tuia o mea ta miti. Unprofessional. Does not know how to handle such matters. Whamatanga e tuia, ia le porkalame sia wali ia. Tuia, I don't need to waste my time and my energy to answer you again, you stupid idiot. And you are a useful idiot. Mbele vale aunga. Elo momodin mbele sa vali pongi sa. Ia elo tuai. Ia matanga ai. Na. Tawarunga atu ia le tato porkalame I upu whai o le malo tele o Amerika. The U.S. politics. Midterm primary election in November is coming for the United States. And the polls, lena tapuni ana po. E le mea matautia lava lea watula I mai nei. And breaking news as well. In 3 days' time, as the Democratic will take control of the Senate and the Congress of Washington and the White House, they will impeach President Donald Trump. Molia le senate, malekon kalesi, ale malo tele Amerika, male mauta pai o senate, malekon kalesi. Deli o Donald Trump. Fa leo ngā ina, le fai unga sa faya. There is no more presidential immunity. I say, the Supreme Court is set to impeach President Donald Trump as the Chief Justice Roberts is ready to put Trump in his place because no one is above the law. Anyway, mafua mai mea nei. Corruption, Epstein files, defying the Supreme Court orders, leus justa ia. Whaatolus fulma le whāna mō lia ma wha maunia. Ia e maise lava. O le taua lea o lo whaia nei I Iran. E soli tu la whono, aisea, the lawmakers, which is the Senate and the Congress, has to authorize this war. E ta tau o na wha tangaina mai I le pule le konkalesi ma le maota pai, ma le maota o senate. Whato a mawhai, ele mawhai e se pelestene, o na whai o se whatonunga na o ia, even the chief in command. Not the president. The authority is with the Congress. Alan me le na whai nei. No whai ia. Fai I lana pule. E soli tu la fono la le taua lea. Wa mai mawai le olo tangata o fita. O le maa lo. O Amerika. Whapena fo I le faita wafe maafe. O soifua o tangata savili. I to tonu o Iran. O tova vaile. O le silaf sili lea o tulai mene. How long does the war have to go on like this? It is now into its 63rd day since Donald Trump started this. Le la tolu masino le, o le taua. Le ai ma se suinga tasi o vavai atu iai. Aia, le leu mai Iran pomu o maa I le tai awa na le la. Pomu atu Malaysia, ai, o le United Arab Emirates. Le wa nofo, le mautafono wale lopo le alme o le afai. O a fe o mai. A le fe mai wa manu malo. Ai le iloa. E fe le ifo va le lunga. Ale balo tele o Amerika. Ai ta whanga I lalo. E Iran. Te o tau si le sila la I le mele. A le fe mai tala Donald Trump. Oh, we have won. Wa tatou manu malo.
na tatala lava le Strait la tau i e Hormuz, ma wheo a i e waa. Ana le ai le taua lea. Lea na whama ite, ma amata mea ai Donald Trump. Se manu e leo ane lo Iran, ma tā ofi loa, po loka atoa le Strait i Hormuz. Le to iai se va swau, le to iai ma se va oloa, e to e sau ai i le ala vaa, vaa piapi lea. O ai la e fasino i il tato mea. Leo tala pipelo Donald Trump lana administration for mai. O lai ai mea tau whanukiria lana whai o. Ale o sauru tala, le ai ma se mea tasi. Mi milo an loma Iran tau while mea, lea wa a fia ai tato. The impact of Donald Trump's illegal war has affected all of us, even in Samoa, New Zealand, the whole world. That is the impact of this illegal war, and that is why Donald Trump will be impeached in the next 3 days. Ia, alofa mai le tua vai lo tusa so tātou manuia. Anga leifo i le tua I malo longa o le fiafinei. Le ua umana saunua I le whamasino I atu le epa. Ona o le whao mōrianga ia leo ua whaasanga I atu le epa. Tasi mai a ai ono, ma le tolu mai le fionga I le ali I pāle mia. O lela ua whatilitali ia se aso le masina o Iuni. E tu ese ai awai ne I toe ne I tawa o whaina mōrianga I e wha e whaia le teimia tas. E usau nua ia I le sunga mai awa tele Tim Fasili. Ne li ilo ia. O le sui fo le nā mai le official lo ia sili. Ma ua uma foi ona whatunuina ia tuila epa. E sa oeda e toi tautala I se mea e winga o le mata upu al whaamsinonga I mōrianga ne I wha. A o foi lai le teimia lau whaatalinonga. Na o le au vale na, o le afsiringia le toia ina. E winga le mata upu lea ua kaput matapu mai. E le whaamsinonga. O tau I e whaatalinoina le toina. Sa sisi o tau, ona tau tue fisili le toina, e winga se mata upu ona mōrianga, malana whaapsinonga I mata upu nei. Ai whaafetai, leo wawai atu. Ia wala la asi toina e alui, o se tu tasi fo I lumo al whaamsinonga. Masi ona tau. Mea na, tau te, wea tuai I ate o tau. No fasauni mai, I le tūlanga o le whaamsinonga o le au, o iai, ia lautimu ia, ia whapea fōi, ia se mea o le amomoli, e taiseu o li I, e tūsae ma le, I moli mau, o tūwhanga tupe a le ua manuia, I le whainga pānota, I le I tūmalo, vai monga tolu. Ia tasi ala wa aima e lo le lei. Ia, e ia ile mea o le atupu. Mai o le a matautia fo I le tūlanga o le a o iai. Ia, lea fo I whai unga. Awai o le whamsinonga. Ia. E o le whamsinonga ma leo tautua. E vāwe ale tari o le mea le nā. E toi fai fo I sisi fai ngā pālota lai titi. Ria tele le tātou tunu. Ria fo I whāsausang o le nei e fiafi. Po ai lava o le a tūlai mai. Po le sunga fo I a sau siu whanua. Ma ua sona whina ngalo wā ia le whaua wina o le ngā luenga. Whaaftai se manu. Ia, mo le tā ngā luenga le nei e fiafi. Ia, whapena foi o na whaamni antu I le atunu. Tali ngā sua, malo longa. Ia, whapea fo I osi ngā taulanga. Lea fiafi nei, lea whainga luenga tutofi le tua. Whapena fo I tamam tina mātutua. Samoa lo whaafonga mai tawhai fio le lalurangi. Alofa tele mo oe. Samoa I lunga o le tātou apia fōringa. Samoa I lunga o le tātou YouTube channel. Samoa I lo whaafonga mai I lunga o le FM 106.1. Ia tele le nea fiafi le atau sa vea. Soifua ma ia manuia wheloa I le tāwalunga I le aso a tai au ma le polo kalame o oe ma le tū la whono.